Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radio televiziyo nuru ya Mashariki ivugira ku muyoboro wa YouTube. Tubazaniye amakuru mu Kinyarwanda yo kuri uyu mugoroba wo kuwa 13 z'ukwezi kwa 4 2025, na amakuru yibanda ku mutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri mikro muri hamwe nanjye Sentama, murakaza neza. Amakuru rero tugiye kubagezaho na amakuru yibanda ku ngingo zikurikira. Tugiye kuganira ku kuvuguruzanya kw'abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bitero by'Igoma. Turarebera hamwe uko wazalendo zikomeje zikiyahura aho FARDC yananiwe ifatanije n'ingabo z'amahanga nyinshi ndetse n'abacanshuro. Ikindi tuza kuganiraho, turajya ku itangazo rya AFCM 23 turisesengure. Ni itangazo ryasohotse ejo kwa 12 z'ukwa 4 2025. Turajya kandi ku matangazo atandukanye yasohowe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, inzego za gisirikare n'inzego z'ubutegetsi. Turareba itangazo rya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turebe itangazo ryasohowe na FARDC, umuvugizi wa FARDC General Sylvain Ekenge Bomsa. Ayo niyo makuru tugiye kuganiraho, ariko mbere yo kugira ngo twinjire neza muri izi ngingo zacu, mu nyemerere tubanze tuganire ku bijyanye n'imyanzuro. N'imyanzuro irebana n'ubuhuza. Iyo myanzuro ikaba yafashwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Ikaba ari imyanzuro ishyiraho umuhuza mushya, aho inzira y'amahoro ya Rwanda n'iya Nairobi zahujwe. Umuhuza rero akaba agiye kuba umwe. Ni ibintu bihora bihindagurika. Mu minsi yashize ngira ngo twabagejejeho abahuza bari bemejwe bari abantu bagera kuri 5, ariko noneho uyu munsi umuhuza hagati mu biganiro bihuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda akaba yemejwe ngira ngo ni mu myanzuro yasohotse ejo tariki 12, imyanzuro y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Nagira ngo tubanze dukurikire twumve uko bimeze. Ni imyanzuro yasohotse mu rurimi rw'Icyongereza, ariko turaza kuvuga gusa ku mwanzuro wibanda ku itorwa ry'umuhuza mushya. Ingingo ya mbere ikaba igira iti, ingingo ya mbere y'imyanzuro iravuga iti: The Assembly takes notes of the meeting of the Bureau of the Assembly held on 5th April 2025 via video conference on the appointment of a mediator for the AU engagement between the Democratic Republic of Congo and the Republic of Rwanda. Bamaze kumva, inteko imaze kumva amakuru yagejejweho mu n'inama ya biro yo kuwa 5 tariki 5 z'ukwa 4 2025, yakozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga video conference, irebana no gushyiraho umuhuza mushya washyizweho n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Umuhuza hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Repubulika y'u Rwanda. Commend His Excellency João Manuel Gonçalves Lourenço, President of Angola and AU Champion for Peace and Reconciliation, for his efforts and dedication as mediator between the Republic of Rwanda and the Democratic Republic of Congo on the insecurity in the Eastern DRC. Bashimye nyakubahwa João Manuel Gonçalves Lourenço
perezida wa Angola, akaba ari nawe wafashe iya mbere mu bijyanye n'amahoro, kugarura amahoro no kwiyunga. Bashimirwa imbaraga, umwete yagize n'ubwitange mu guhuza Repubulika y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku birebana n'umutekano muke wo mu burasirazuba bwa Kongo. Ingingo ya 3 decides as follows based on the recommendations of the Bureau. Bashingiye rero, ashingiye ku byemezo cyangwa se ku bitekerezo byatanzwe n'ibiro na biro y'inama, yemeje cyangwa ategetse cyangwa afashe umwanzuro. Ingingo ya mbere, appoints His Excellency Fowe Esonzimna Nyansimbe, President of the Togolese Republic, as mediator for the AU engagement between the Democratic Republic of Congo and the Republic of Rwanda in the context of protracted insecurity in the eastern part of DRC, to continue the efforts of His Excellency João Manuel Gonçalves Lourenço, President of the Republic of Angola and AU champion for peace and reconciliation. Ahangaha umwanzuro uravuga ko bashize mu mwanya nyakubahwa Fowe Esonzimna Nyansimbe, ni perezida wa Repubulika ya Togo, bamushyiraho nk'umuhuza ushyizweho n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda mu rwego mu birebana n'umutekano muke wo mu burasirazuba bwa Kongo, akazakomereza aho nyakubahwa João Manuel Lourenço Gonçalves yaragejeje, akaba ari perezida wa Repubulika ya Angola. Indi ngingo ivuga ati directs the Commission in consultation with the relevant stakeholders to develop a unified roadmap for the mediation process, building on the progress made under the merged Rwanda and Nairobi processes, and reaffirming the AU's leadership in conflict resolutions on the continent. Ahangaha vuga ko bahaye amabwiriza komisiyo y'umuryango wa Afurika w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika kuba yakwifashisha ku abafatanyabikorwa cyangwa se n'abafatanyabikorwa stakeholders, cyangwa se n'abafite uruhare muri iki kibazo bose muri iki kibazo cyo kugarura amahoro muri Kongo. Komisiyo y'ubumwe bwa Afurika ikaba yabifashisha ikavugana nabo ku birebana n'uko bashyiraho inzira izakurikizwa muri inzira y'ubuhuza. Ikaba ari inzira yubakiye ku ntambwe imaze guterwa, aho inzira y'amahoro ya Rwanda n'iya Nairobi byahujwe, kandi anemeza ko ubuyobozi bw'ubumwe bwa Afurika bugomba kugira uruhare mu kugarura amahoro ku mugabane wa Afurika. Birumvikana rero ahangaha ngira ngo ntabwo ndenga hasi njya muri byinshi. Icyumvikana ahangaha nuko abahuza bahinduka buri mwanya. Ubu ngubu umuhuza ugezweho ni Fowe Nyansimbe, perezida wa Togo, akaba ari we rero washyizweho, akaba yarimitswe ejo bundi ejo tariki 12 z'uku kwezi kwa kane, ni ukuvuga amazeho umunsi umwe gusa agiyeho. Akaba ari we ugiye gukomereza
mu kivi cya nyakubahwa Lorenzo perezida wa Angola. Nuko bimeze. Dukomeze tugere ku ngingo ivuga ko wazarendo bakomeje kwiyahura, aho FARDC ifatanije n'uruvangitirane rw'ingabo yananiwe. Turabizi intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo yahereye Canzu na Runyoni, yani mu mwaka w'ibihumbi 2021. Guhera Canzu na Runyoni rero kumanuka ukagenda ukazagera muri Fizi ni ibirometero byinshi, na ahantu kure cyane. Ahangaha hose FARDC zagiye zitsindwa, kandi niko zari zifatanije n'izindi ngabo nyinshi. Ngira ngo turibuka abazungu bagiye bubitse umutwe babacanshuro, abo muri Romania, harimo n'ab'abafaransa bita ba legionnaire, harimo n'abandi benshi. Hajemo ingabo z'u Burundi, batayo na batayo zitagira ingano. Hajemo SAMIDRC, irimo Afrika y'Epfo, irimo Tanzania, irimo Malawi. Bose barananiwe. Ngira ngo yemwe na MONUSCO yarabashyigikiye ariko igeze aho irananirwa. Ngira ngo turibuka ibirindiro yari yarashinze hariya hafi yo mu Isake ahitwa mu Kimoka, yitwaga Springbok. Ibyo ngibyo ni operasiyo yashyizeho ariko itarigeze itanga umusaruro, kuko ntiyamaze na kabiri. Habayemo na wazarendo, habayemo na baterabwoba ba FDLR. Abo bose bafashije FARDC. Umujyi wa Goma barawugota, barawurinda, bawurwanaho, ariko baza kunanirwa, baratsindwa. Uyu munsi rero uko bimeze, hari ingabo za FARDC, hari wazarendo, hari FDLR benshi. Babuze uburyo bwo guhunga, bagumamo hariya hagati. Bamwe bihisha muri Goma bihindura abaturage. Harimo n'abarundi, hari abo twavuze bagiye bihindura abapasiteri, abandi bakihindura abacuruzi ba za mituyu n'ubunyobwa n'ibindi. Abo bose bihinduye batyo, bavanamo imyenda ya gisirikare, bambara amajire y'ubucuruzi bwa za mituyu, Airtel n'ibindi, bihisha batyo. Ariko noneho ingabo zari i Goma zari nyinshi, habarirwaga ingabo zigera mu bihumbi 73. Izi ngabo zose rero siko zabashije guhunga, ntabwo babashije guhunga. Hari abahunze, ariko hari n'abasigaye baguma muri uriya mujyi. Bamwe bihishe, bamwe bari muri MONUSCO, abandi biyoberanije mu baturage, abandi bajya mu ishyamba ry'ibirunga, kuko ntabwo riri kure y'umujyi wa Goma. Ariko ntabwo ibikorwa bari baramenyereye byo kwambura, kwica abaturage, guteza umutekano muke, ntabwo babicitseho. Ejo bundi rero ku itariki 11 z'uku kwezi, ni umusibe ejo, mu ijoro guhera isaa 4 z'ijoro, ngira ngo ibyabaye i Goma twarabivuze. Habaye kurasa amasasu ateye ubwoba, ndetse harimo n'imbunda ziremereye, ko bari bagabye igitero. Bariya rero bagabye igitero ntabwo bakora mu buryo yenda bwa bonyine, ahubwo bakorana na leta ya Kinshasa. Ibi birumvikana ko ibihamya birahari. Ikindi turaza kubona ko bakorana na SAMIDRC, ntabwo nayo yigeze icika intege, nubwo yakoresheje uburyarya igasinya amasezerano ya Nyirarureshwa na AFCM 23, bavuga ko bemeye gutaha, bagiye gusana ikibuga cy'indege noneho Goma, noneho bakazaba ariho buririra bataha iwabo, bagatahana ibikoresho byabo. Ariko ibikoresho, imbunda n'ibindi bikoresho bya gisirikare bibaruye kuri FARDC byo bakabisiga muri Kongo, kuko ari ibya Kongo. Ibi rero ntabwo bidateye kabiri, ngira ngo ibi byabaye mu minsi ishize, si kera cyane. Biragaragara rero ko ubu ngubu nabo bari inyuma ya biriya bitero byagabwe i Goma. Impamvu twavuze ahangaha ko wazarendo bakomeje kwiyahura, aho ruriya ruvangitirane rw'ingabo rwose rwananiwe, ngira ngo hari igitero bagabye
bakigaba igoma baratsindwa, n'ejo biriwe baraswa hariya ahitwa za Mutaho no mu ishyamba ry'ibirunga, ikirunga cya Nyiragongo. Ntabwo byahagarariye aho, ahubwo za Masisi, muri Ruki, Bugabo, hehe hose, umanutse muri Masisi, muri teritwari ya Masisi, aho ngaho naho barateye bararwana, naho ntabwo basiba kuraswa. Aba bakaba bakorana na leta ya Kinshasa, bivugwa abantu bafatanya nabo, ngira ngo abakurikiye amakuru y'igifaransa yacu ya nimugoroba twabavuzeho, harimo Depite Ndayishimiye Justin uvuka muri Masisi ahitwa Nkokwe, hakabamo Muhindo Nzangi nawe ngira ngo yabaye depite, yabaye na minisitiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hakabamo Julien Paruku yabaye guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, ubu ni minisitiri, hakabamo umudepite witwa Bwanavinywa, uwo nawe Paruku, Bwanavinywa, Muhindo Nzangi na bavuka muri Rubero, muri Grand Nord, ni muri teritwari ya Rubero hariya za Butembo, muri ibyo bice hafi aho ngaho. Abangaba rero bakaba ari abakozi ba Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Bwana Tshisekedi Felix Antoine, bakaba bamukorera, bikaba byarigaragaje ko abamaze gufatwa muri bariya Wazalendo, kuko bafashwe benshi bagiye bagaragaza ko bakorana n'abo ngabo, aribo bavugana cyane ndetse banaboherereza n'amafaranga. Ibi birigaragaza kuko muribuka Mwandia Vita minisitiri aho yanyuze i Bujumbura akajya muri Kivu y'Amajyepfo hariya Uvira, akinjira hariya noneho agatanga amadolari, ngira ngo yaragaragaye ayatanga. Akaba yaraje nyuma ya Rutwitsi Bitakwira Justin, we wazanye miliyoni 5 z'amadolari, ariko agatanga 1,400 gusa, amadolari 1,400 ku bazarendo, ku mitwe y'abazarendo ibarizwa hariya mu mujyi wa Uvira. Ibyo byaragaragaye, ariko n'abandi bagiye bayaboherereza mu buryo bw'ubutumwa mvunjwafaranga bakoresheje za telefone. Ibi bitero rero bikaba byari byo kwishyura ariya mafaranga, bagira ngo bigaragaze ko amafaranga babahaye atari imfabusa. Igoma barafashwe, benshi barishwe, ngira ngo ejo twabaraga abagera kuri 61 bahaguye, hari abandi benshi bafashwe mpiri, ariko ejo abenshi, abasore, urubyiruko benshi biyunze kuri ARCM 23 kugira ngo bajye mu gisirikare cyayo, bagiye gutozwa. Ndetse n'uyu munsi turamanuka twerekeze Ikavumu hariya. Uyu munsi hari abahateye, bamwe bitwaje miheto, imyambi, batera hari Ikavumu. Bahamaze iminota itarenga nka 20, ariko baza kuraswa n'uwari ubayoboye, abaha amabwiriza kuko bagomba kurwana, abwira n'abaturage uko bagomba kwitwara, bagomba kuguma mu mazu yabo ntibiruke. Uwo nawe yahaguye, kandi yahaguye by'igihe gito, ku buryo babaye ndetse iciro ry'imigani ngo insinzi ya Wazalendo ni nka stati yo kuri WhatsApp, ni ya mafoto bashyiraho bagaragaza nk'ikintu runaka, noneho amaraho amasaha 24. Ubwo rero insinzi ya Wazalendo yo ntabwo ari nka stati, ahubwo ni ugushaka ikindi bayigereranyaho kimara umwanya muto kuwo stati imara kuri WhatsApp y'umuntu. Tukivuga rero kuri Wazalendo urwo zaboneye hariya muri Kivu y'Amajyepfo, reka twunyarukire ku itangazo ry'umukuru wa Wazalendo hariya muri ntara ya Kivu y'Amajyepfo witwa General Foka Mike,
twumve ibyo atangaza. Aragira ati leo tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka wa 2025, none ku itariki 13 ukwezi kwa 4 umwaka wa 2025, tunatangaza msiba Kongo mzima. Tunatangazia wazalendo wote ya kwamba leo tumepoteza General Shabani pamoja na wanajeshi wake, mkiswahili cyaho bavuga 81 na kushikwa kwa vijana 102 pa Karanda pamoja na kijiji cha Kavumu Sud Kivu. Turamenyesha, turatangariza Kongo yose ko kandi tunatangariza abazalendo bose kuba uyu munsi twatakaje witwa General Shabani hamwe n'abasirikare be 81. Noneho saba ngaba bapfuye gusa, uyu general n'abasirikare 81 ni abazalendo, ubwo ni 82 bose hamwe no general, na kuwa kwamba vijana 102 pa Karanda pamoja na kijiji cha Kavumu Sud Kivu. Noneho hakaba hari n'abandi bafashwe uretse aba 82 bapfuye. Hari abandi 102 b'abasirikare babo, ubwo ni iriya mitwe yitwaje intwaro, baguye ahitwa Karanda hamwe ni Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo. Ni hariya hahandi bavuga ko bateye, wumva abantu bahaguye babo abazalendo bahaguye uko bangana. Tunatangaza msiba itachukua masaa 24. Tutangaje, tumenyesheje ibi byago ko bizatwara iki gihe kizatwara amasaha 24. Tunatangaza msiba itachukua masaa 24. Tutangaje, tumenyesheje ibi byago hashize byatwaye amasaha 20, bizatwara amasaha 28. Sinzi niba ashaka kuvuga ko bazamara amasaha 28 cyangwa niba babitangaje hashize amasaha 28, simbizi. Ariko bazamenyesha, ushobora kuba hari irindi tangazo baza kutanga nyuma y'amasaha 28. Kila mzalendo wote mahali ako tuchukue nafasi ya kukumbuka wenzetu walipoteza maisha kutokana na M23 ambayo inasaidiwa na Rwanda. Ahangaha aravuga ati muzalendo wese ahari akomeze yibuke abatwabuze. Ati twabuze bahitamwe na M23 ngo ifashwa n'u Rwanda. Ariko ngira ngo ibi byabaye ku manywa y'ihango bigaragara, barwanya na wazalendo kandi baje hariya bagabye ibitero baza kuhagwa. Mtapata tangazo nzuri muda inakuja. Mu mwanya uri buze muraza kubona itangazo rizima rya nyaryo. Kiongozi wa wazalendo Sud Kivu, umuyobozi wa wazalendo muri Kivu y'Amajyepfo, General Foka Mike. Ngibyo rero ibyago byagwiririye wazalendo uyu munsi. Ngira ngo uteranije umubare w'abantu 82 ukongeraho aba 102 nabo bafashwe, uraza gusanga bagera muri 184. Ariko ngira ngo ahangaha ntabwo byoroshye, hariya ntabwo byaboroheye wazalendo kuko n'abarokotse hariya bashwiragiye baragenda bagiye ahantu hatandukanye, harimo no muri rya shyamba nkuko twabivuze, rya shyamba rya parike ya Kahuzi Biega.
twavugaga rero ko wazarendo bakomeje kwiyahura. Reka dusubire kuri iyi nkuru turebe tuvugane tuganire ku byabaye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ituze ryongeye kugaruka i Goma kuri uyu wa gatatu tariki 12 Mata, nyuma y'ijoro ryabanje ryumvikanyemo urusaku rw'amasasu. Ni nyuma y'imirwano yongeye kubura mu ijoro ryo kuwa 11 Mata mu burasirazuba bw'umujyi wa Goma. Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru washyizweho na AFCM 23 yemeje ko basubije inyuma icyo gitero cyitiriwe FARDC, ni cya FARDC n'abafatanyabikorwa babo ba wazarendo n'abandi harimo na FDLR. Ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu tariki 12 Mata, itsinda rya wazarendo CMC FDP ryigambye icyo gitero cyagabwe mu bice bitandukanye mu mujyi wa Goma. Ku rundi ruhande ariko ingabo za Kongo ntizigeze zigira icyo zitangaza, ariko turaza kubibona. Hari ibyo batangaje nyuma yaho, turaza kubibona mu itangazo ry'ingabo. Mu gihe umubare w'abahitanywe n'iyi mirwano yabereye i Goma utazwi, abatuye mu mujyi bari mu gihirahiro, nk'uko umwe mu babihamirije RFI dukesha iyi nkuru. Uyu yagize ati, kugeza saa 2 za mu gitondo twari ku muriro, twagumye mu rugo kugira ngo tutitiranwa n'abarwanyi ba wazarendo. Kugerageza kujujubya cyangwa ubutumwa bugenewe Kinshasa. Mu gihe ingabo za Kongo FARDC ntacyo zagize bivugaho, ihuriro ry'imitwe ya wazarendo CMC FDP ryavuze mu itangazo ryaryo ko ari ryo riri inyuma y'ibi bitero bimaze iminsi bigabwa ku birindiro bya AFCM 23 harimo n'ibiheruka kugabwa i Goma. Onesphore Sematumba, umusesenguzi ku biyaga bigari muri International Crisis Group, ati, turimo kubona ingamba zo kujujubya zitatangiriye muri Goma, byatangiriye muri Kivu y'Amajyepfo, aho twabonye ibitero byinshi ku birindiro bya AFCM 23. AFCM 23 mu itangazo ryayo ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu yo yashinje SAMDRC, FARDC, FDLR na wazarendo gukomeza ibikorwa bya gisirikare bihuriweho mu buryo butemewe mu mujyi wa Goma, harimo n'ibitero byo kuwa 11. Tugaruka ahangaha rero twumve uburyo babihuriraho ibi bitero uburyo babihuriraho kuba AFCM 23 ibagaragaza. Ngira ngo ni ibintu byigaragaza byishyira habona. Iri huriro ry'imitwe ishyigikiye leta ya Kinshasa harimo FARDC, wazarendo, harimo FDLR, abaterabwoba ba FDLR, harimo SAMDRC, harimo, ubwo nituvuga SAMDRC abantu bumve ingabo za Tanzania, bumve ingabo za Afrika y'Epfo, bumve iza Malawi nazo zikiri hariya za Mubambiro aho ziri. Kuva bamaze gutsindwa bagumye hariya. Habayeho imishyikirano myinshi yo kugira ngo batahe, n'inzira basabaga zo gutaha, ariko bageze naho basinya n'amasezerano. Ejo bundi ahangaha basinya na AFCM 23, turabibuka, kuri Hotel Serena. Ariko ibi byose ngira ngo byari ibintu byo kujijisha, kuko nyuma y'amasezerano basinye basubira inyuma bakajya inyuma y'ibitero nk'ibi ngibi. Turaza kubibona. Ibi ngibi ni ibintu biba byagaragajwe n'ubutasi bwa
ARCM 23 siyo yonyine, murumva ko na radio RFI iba yarabivuzeho kuko iba yabigenzuye. Reka tujye ku itangazo turebe ibiri mu itangazo, tubyumve, twumve ibikubiyemo, kuko ibikubiye mu itangazo hari byinshi bitubwira. Iri tangazo rikaba ari itangazo rya AFCM 23 ryasohotse ejo ku mugoroba w'ejo hashize. Rikaba nanone ari itangazo rigaragaza, hari ibyo rigaragaza mu by'ukuri ritangazo, kuko ni itangazo rigaragaza byinshi kuba AFCM 23 yaragize ubushake, yaragaragaje ubushake bwo gukemura ikibazo mu nzira y'amahoro, ariko noneho bikarenga. Turabyibuka ko bamaze iminsi idoha mu biganiro, kandi biyemeje agahenge, ariko aka gahenge mu by'ukuri ntacyo kabasha kugeraho, kuko basubira inyuma bakongera bakarwana. Leta ya Kongo ikitwaza ko abatera ari Wazalendo, kandi turibuka ko Wazalendo Kinshasa yatoye itegeko ryinjiza Wazalendo mu ngabo, ni ukuvuga babafiteho ububasha kandi ni nabo babaha ibikoresho byose. Kandi ikigaragara, kuvuga amahoro warangiza ukajya gutanga amafaranga ngo batere, birumvikana. Noneho ugashyiraho n'amagambo tuza kumva, turumva n'amajwi y'uhagarariye y'umuvugizi wa FARDC. Tangazo rero rya AFCM 23 ryo kwa 12 z'uku kwezi n'ejo hashize riragira riti: l'Alliance Fleuve Congo AFCM 23 tient à porter à la connaissance du public ce qui suit. AFCM 23 iramenyesha abantu bose ibikurikira. Ingingo ya mbere: l'AFC condamne avec la plus grande fermeté les opérations conjointes menées en toute illégalité par la Samedi Arassi en coordination avec les FARDC, les FDLR et les milices Wazalendo dans la ville de Goma, incluant les dernières attaques du 11 avril 2025, lesquelles constituent une menace directe pour la stabilité et la sécurité des populations civiles. AFCM 23 iramagana byimazeyo ibikorwa bihuriweho bya gisirikare bitanyuze mu mategeko. Ibi bikaba ari ibikorwa bihuriweho na Samedi Arassi, ni za ngabo za SADC z'ibihugu bitatu twanabivuze, aho bahurizwa hamwe na FARDC, FDLR n'imitwe ya Wazalendo mu mujyi wa Goma. Noneho ikamagana n'ibitero byo kwa 11 z'ukwa 4 2025 byagabwe i Goma, bikaba ari ibitero byibasira umutuzo n'umutekano w'abasivili. Ibi ngibi AFCM 23 irabyamagana. Plusieurs tentatives récentes des forces coalisées de Kinshasa de reprendre le contrôle de Goma ont été mises en déroute. Ni kugerageza inshuro nyinshi kwigarurira umujyi wa Goma bikozwe n'ihuriro ry'ingabo za Kinshasa byagiye biburizwamo. Ingingo ya gatatu: ces attaques, ibyo bitero, bakagaragaza ibyo bitero bagiye bagerageza contreviennent aux engagements existants de la SADC et ralentissent la mise en œuvre du projet de réhabilitation de l'aéroport de Goma. Ibi bitero bibangamira ibyo
ibyo SADC yari yiyemeje kandi bikanagenza bigura intege ishyirwa mu bikorwa ryo gusana ikibuga cy'indege cya Goma. tuzi ko dukurikije ubwumvikane bwabayeho hagati ya SAMIDRC na AFCM 23 nuko bagomba gusana ikibuga cy'indege cya Goma, ubundi akaba ariho bahagurukira bataha iwabo. Ikindi oblige la FC à M23 a exigé le retrait immédiat des troupes de la SAMIDRC. Ibi bitero nanone bikaba bihatira AFCM 23 gutegeka ko ingabo za SAMIDRC ziri hariya imubambiro zitaha iwabo nta nteguza, nta wundi mwanya zihawe wo kurindira, zigahita zigenda. Ikindi nous contraignent à solliciter dans l'immédiat la reddition des éléments des FARDC stationnés dans les installations de la MONUSCO à notre organisation. Ibi bitero rero bikaduhatira, ni kuvuga ibi bitero birimo bigabwa Goma ndetse n'ahandi bigizwemo uruhare n'ingabo za SAMIDRC zifatanije na FARDC n'aba bafatanya, birahatira AFCM 23 ibintu bitatu. Ibintu bitatu nuko bigaragara ko ibi bitero bibangamiye indi myanzuro yagiye ihurirwaho hagati ya SADC, ibyo bumvikanye na AFCM 23, bikanadindiza ishyirwa mu bikorwa ryo gusana ikibuga cy'indege cya Goma. Ikindi bigahatira AFCM 23 gutegeka nta gihe bisabye ko ingabo za SAMIDRC zihita zigenda zikava ku butaka bwa Kongo. Ikindi nuko birabategeka guhita basaba ko ingabo za FARDC zahungiye muri MONUSCO zihita zishyikiriza AFCM 23. Ibyo bintu bitatu. Ingingo ya kane rero, malgré la retenue dont a fait preuve notre organisation face à la persistance de ces actes criminels inacceptables, l'AFC se voit contrainte de reconsidérer sa position pour privilégier la sécurité de la population congolaise et celle des éléments de la SAMIDRC présents dans les territoires libérés. Ibi bisobanuye ko ngo nubwo AFCM 23 yagiye yifata ikagenda yifata, ibi bitero rero, ibi bikorwa bya FARDC n'abafatanije kuba bikomeza ntabwo byemewe. Bityo rero AFCM 23 irisanga igomba kongera gufata umwanya wayo kugira ngo ihe agaciro umutekano w'abaturage b'abakongomani, ndetse kubaha agaciro, kubaha umutekano, ndetse no guha umutekano ingabo za SAMIDRC ziri hariya ku butaka AFCM 23 yabohoye. L'AFCM 23 réaffirme son engagement à protéger et à défendre la population civile dans toute sa diversité, quoi qu'il en coûte. Ku kiguzi icyo ari cyo cyose rero AFCM 23 yongeye kwibutsa ko yiyemeje kurinda no kurwanirira abaturage b'abasivile. Ni itangazo ryasohorewe i Goma tariki 12, ni mu ijoro ry'ejo nibwo ryagaragaye, ryasohotse 12 z'ukwa 4 2025.
ku bwa AFC byashyizweho umukono na kashe na Lawrence Kanyuka ushinzwe ibijyanye n'ubuvugizi. By'iryo rero icyo tuvuga kuri iri tangazo rero nuko dushobora kubona ibintu bihinduka, ibintu twatekerezaga ko ibibazo bishobora gukemuka mu nzira y'ibiganiro, turabona biriya biganiro bishobora kudindira bikadindizwa n'ubu bushotoranyi bukomeje kuba, kuko ni ikibazo. Tuvuze rero kuri iri tangazo, icyo twavuga, umutwe wa AFCM 23 urimo uratanga integuza y'uko ugomba gusubira mu mirwano n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kuburizamo ibitero zikomeje kugaba ku birindiro byawo. Kuva mu kwezi gushize, AFCM 23 yafashe icyemezo cyo gusubiza inyuma ingabo zayo ziva mu mujyi wa Walikale, uriya mutwe waherukaga kwigarurira. Kuvuga AFCM 23 ishami rya gisirikare ryamaze igihe ryigaruriye umujyi wa Walikale, ariko baza gusubira inyuma. Ni icyemezo uyu mutwe wafashe mu rwego rwo guha amahirwe inzira y'ibiganiro by'ubuyobozi bwawo na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gukemura amakimbirane yateje intambara yongeye kubura mu myaka 3 ishize. Impande zombi zimaze iminsi zihurira i Doha mu biganiro zihurizwamo n'ubwami bwa Qatar. AFCM 23 icyakora ivuga ko mu gihe yabaye ihagaritse imirwano, ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigizwe na FARDC, FDLR, Mai Mai Wazalendo n'ingabo z'u Burundi ndetse na SAMIDRC zikomeje kwica agahenge ndetse no guhonyora uburenganzira bwa muntu. Umuvugizi w'uyu mutwe Lawrence Kanyuka mu itangazo yasohoye niryo ririya tumaze kubona, yamaganye kuba ingabo za leta ya Kinshasa zarigaruriye umujyi wa Walikale. Ahangaha tubibutse ko umujyi wa Walikale nta ngabo zagombaga kubamo, ariko AFCM 23 ikimara kwashingura ibirenge yigiye inyuma. Wazalendo, FARDC bose barinjiye barasahura mu giturage, barasahura aho ngaho, barifotoza, ngira ngo baragaragaye hose muri uriya mujyi bifotoza. Barasahuye umujyi wa Walikale nyuma y'uko twari tumaze avuga ko umuvugizi Lawrence Kanyuka wa AFCM 23 avuga ko mu gihe bari bamaze gusubira inyuma i Walikale, ingabo za iriya huriro ry'ingabo za Kinshasa zinjiye muri uwo mujyi zisahura umujyi wose, nyuma y'uko bari bamaze kuvanamo ingabo za AFCM 23. AFCM 23 kandi yemeje ko ingabo za leta zimaze iminsi zigaba ibitero byinshi mu duce dutuwe cyane n'abaturage ndetse no ku birindiro byayo biherereye muri za teritware za Masisi, Walikale na Walungu ndetse na Fizi. Ishinja kandi ingabo za leta y'i Kinshasa kuba zikomeje kugaba ibitero byibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ni ibitero birimo icyo izo ngabo zagabye ahazwi nka Point Zero na Biraro Mbiri ku itariki 8 z'ukwa kane, ibyagabwe abahatuye abaturage ku baturage ahitwa Irugezi hagati y'itariki 8 n'itariki 10, ndetse n'ibyagabwe Ikavumu na Gahwera kuwa 10 Mata bigasiga imitungo myinshi y'abaturage
yangijwe indi igasahurwa. AFC M23 yavuze ko ishyize imbere gukemura amakimbirane yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mahoro, gusa igashimangira umuhate wo kwirinda no gukingira abasivile ndetse no guhagarika kibageramiye mu gihe bagomba kugisanga aho giturutse, kibabangamiye ibitero bagabwaho bakajya kubiburizamo aho bituruka. Ngibyo rero ni ngira ngo ibindi bitavuzwe ni ibyabaye uyu munsi hariya Kavumu ni mu birometero bike uvuye mu mujyi wa Bukavu, hariya hari ikibuga cy'indege muri Kivu y'Amajyepfo, ariko Wazalendo bakaba abenshi bafashwe, abandi barakubitwa, bararaswa, barahunga, bahungiye mu gace kitwa Chiduha, abandi biruka bahungira mu ishyamba muri pariki ya Kahuzi-Biega, ni hariya muri Karehe, akaba ariyo bahungiye batorongereye barahunga. Ariko mu nama yabaye hariya kandi hakaba habonetse abasore benshi bagera bari mu magana biyunze kuri AFC M23 bakajya mu gisirikare cyayo. Dutangira inkuru rero twavuze ko hariho kwivuguruza kurahari, ngira ngo kwivuguruza kuri mu mvugo, kuri no mu bikorwa. Niba hariho agahenge ntabwo Wazalendo bakwiriye kugaba ibitero aho mu birindiro by'ingabo za AFC M23 nk'uko byabaye hari Kavumu. Ahangaha rero reka tujye kwitangazo, ni itangazo turabanza tunamwumve twumve n'itangazo ry'umuvugizi w'ingabo za FARDC General Ekenge Bomsa. Itangazo rye turaza kuryumva, ariko tunabanze twumve ibyo yavuze nawe ubwe. Ibyo yavuze rero turabyumva nubwo ari mu rurimi rw'igifaransa, ngira ngo turaza kubisesengura. Dukurikire. Ngo mu itangazo ridafite ishingiro, itangazo ridafite ukuri uko ariko kose, iryo tangazo rikaba ryarashyizwe hanze na AFC M23 ngo ishyigikiwe ngo n'u Rwanda. Cette communication accuse les forces armées de la République démocratique du Congo. Ngo iryo tangazo rirega ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC d'avoir monté la nuit du 11 au 12 avril 2025 kuba zaragabye igitero mu ijoro ryo kwa 11 rishira kwa 12 z'ukwezi kwa kane, une attaque contre la ville de Goma. Zikagaba igitero mu mujyi wa Goma. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo, kuri iyo mpamvu ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo tiennent à donner des précisions objectivement vérifiables suivantes à FARDC bakaba bashaka kunyomoza ibyavuzwe n'iryo tangazo kandi noneho rishingiye ku bikorwa bishobora kugenzurwa. Opinion nationale et internationale. Bikaba byagenzurwa n'urwego rw'igihugu ndetse n'urwego mpuzamahanga. Au nord de la province. Icyambere mu izina ry'intara. Leur première position se trouve à plus de 300 km de la ville de Goma. Ibirindiro bya mbere bya FARDC biri mu birometero 300, hejuru y'ibirometero 300 uvuye mu mujyi wa Goma ugana mu majyaruguru. Dans le territoire de Lubero. Muri territoire ya Lubero. Au grand nord de cette province.
muri Grand Nord y'iyo ntara. 2. À l'ouest de Goma, Mu burengerazuba bwa Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo sont en pleine défensive dans le territoire de Walikale. zifite ibirindiro neza muri teritware ya Walikale. Au sud de Goma, Mu majyepfo ya Goma, les premières positions des FARDC sont à des centaines de kilomètres de la ville de Bukavu, dans les territoires de Mwenga, no ibirindiro by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo biri mu birometero 100 uvuye mu mujyi ugana mu majyepfo uvuye mu mujyi wa Bukavu muri teritware ya Mwenga, Uvira, Fizi et Shabunda. muri Uvira, Fizi na Shabunda. Le communiqué de l'AFC M23, taillé de toutes pièces, est Ati itangazo rya AFC M23 ridozwe mu biremo bitandukanye. en réalité un scénario sciemment monté, non seulement pour camoufler et justifier les tueries quotidiennes des civils dans la ville de Goma, Ni ibiremo biremengatanyije kugira ngo bihishire iyicwa ry'abasivile buri munsi mu mujyi wa Goma, mais aussi et surtout pour manipuler l'opinion et également satisfaire leurs appétits criminels. ariko nanone ryatangajwe ryasohowe mu rwego rwo kurangaza imiryango mpuzamahanga, ariko no mu rwego rwo kugera ku ntego yabo yo guhora bica abantu. C'est une manœuvre dilatoire concoctée pour tenter de faire capoter toutes les initiatives de paix en cours. Ni uburyo bahimbye bwo kugira ngo barenge cyangwa se bangize amasezerano y'amahoro, inzira y'amasezerano y'amahoro irimo kugerwaho. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en demeurant vigilantes et respectueuses des droits de la guerre, FARDC nk'uko ihora yitwararika amategeko agenga intambara, reste attachée aux engagements souscrits par la haute hiérarchie pour le retour d'une paix définitive. FARDC ihora yitwararitse ku byo abayobozi bakuru biyemeje byo kugera ku nzira y'amahoro dans l'est de la République démocratique du Congo et dans la sous-région. Kugera ku nzira y'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse no mu karere. Ngira ngo ahangaha General Ekenge Bomusa aribeshya cyane, arabeshya, aranibeshye, kuko uburyo yibeshye ni ubu ngubu. Uburyo yibeshye ni uko avuga ati ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ziri mu birometero 300 ugiye mu majyaruguru, ariko ntabwo yigeze agaragaza na rimwe aho ingabo zatsinzwe muri Goma ziri. Nta nubwo agaragaza iziri muri MONUSCO, nta nubwo agaragaza iziri hariya muri iriya shyamba ry'ibirunga, kuko bose ntabwo babashije guhunga ngo bave hariya kandi baracyakorana. Ikirenze iki ngiki, hari na gihamya zitandukanye ngira ngo abakunzi bacu baza no kudusaba tukazibashyikiriza, zigaragaza ko biriya bitero by'Igoma Kinshasa yari ibizi, Kinshasa ibihuza. Icyo abantu banareberaho cya mbere ni uko abafashwe abenshi bemeje ko bagenda bavugana
n'abanyapolitike b'i Kinshasa aribo babafasha. Mu kubafasha rero nta kundi babaha amafaranga, baboherereza amafaranga, bababwira n'ibyo bakora nk'uko bayahaye ab'Uvira, abahariya i Goma kuko batashoboraga kuhagera, bo bayaboherereza ku matelefone kandi baravugana umunsi ku munsi. Ngira ngo gihamya zifatika FCM 23 ishobora kuba izifite kuko abenshi bagiye babigaragaza mu gihe bafatwaga kuko hafashwe benshi. Ngaya rero amagambo yinyuramo yivuguruza ya FRDC, ni amagambo yivuguruza cyane. Aya ngaya rero tushobora kuyahuza n'itangazo rya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu. Ni Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni itangazo yasohoye nawe, tuza kureba tukumva ibikubiyemo, tukabivugaho nabyo, tukareba ibikubiyemo tukabivugaho, tukagaragaza byose naho bivuguruzanya. Ni Vice Premier Ministre, communiqué officiel, ni Ministre w'Intebe wungirije, akaba Ministre w'Ubutegetsi bw'Igihugu. Itangazo rye ngira ngo ni itangazo ryasohotse, turebe igihe ryasohokeye, biragaragara hasi, ryasohotse ejo, byakorewe i Kinshasa. Kanze tubirebe tubigaragaze nabyo tubishyira ahagaragara. Aragira ati: les ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières informent l'opinion nationale et internationale que l'armée rwandaise et ses supplétifs continuent de commettre des actes de violation de l'intégrité du territoire national, des assassinats, des tortures, des viols et des pillages. Ahangaha aracyabicuranga ya ngoma ya Kinshasa yo kubeshyera u Rwanda, akarubeshyera ko ruba muri Kongo. Hari avuga ati Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, umutekano, kwegereza ubuyobozi abaturage ndetse n'ibirebana n'ubutegetsi bw'igihugu, amenyesha bene gihugu ndetse n'abanyamahanga bose ko ingabo z'u Rwanda ngo nabo bafatanije, ntabwo avuga baribo, ngo bakomeje kuvogera ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo bica urubozo, bafata ku ngufu, ngo banasahura. Ibi ni ibyo avuga ariko nta gihamya afite, ni ibintu ahimba, ni ya ndirimbo y'i Kinshasa. Les faits les plus récents sont les suivants. Agaragaza ngo ibikorwa bya vuba ahangaha. Hano mu ngingo ya mbere avuga ati 52 morts parmi lesquels un malade tué par balle sur son lit à l'hôpital de Kieshero à la suite de l'attaque armée organisée et simultanée par l'armée rwandaise et ses supplétifs M23 AFC contre les populations civiles de la ville de Goma et des environs dans la nuit du 11 au 12 avril 2025 afin de tourner le regard du monde porté sur les crimes odieux et ciblés perpétrés contre la population civile. Ahangaha aravuga ati abantu 52 barapfuye, muri bo harimo ngo umurwayi wafashwe n'amasasu ari ku kitanda cyo kwa muganga mu bitaro bya Kieshero, mu gitero ngo cyari cyagabwe ngo cyateguwe kinagabwa ngo
mu buryo bukomatanyije ngo n'ingabo ngo z'u Rwanda ngo nabo bafatanije ba AFCM 23 ngo batera abaturage mu mujyi wa Goma no mu nkengero zaho ngo mu ijoro ryo kwa 11 rishira wa 12 z'ukwa 4 2025 ngo mu rwego rwo kurangaza isi ku bikorwa by'ubwicanyi birimo bikorerwa abasivili. Ahangaha tuhumve neza, ngira ngo igitero arimo aragihindira ku bandi, akakivana kuri FARDC, akakivana kuba bafatanya, akagiherereza ku bandi, akagiherereza ku ngabo z'u Rwanda. Ariko ibingibi ni ibinyoma kuko nta gihamya agaragaza. Niyo ubajije n'abaturage hariya, wenda amajwi ntabwo tuza kuyakina ahangaha kubw'umutekano w'abaturage b'Igoma, barakubwira bati abateye hariya ni wazarendo, nta muzarendo w'umunyarwanda. Bazarendo barwana hariya ni abazarendo tuzi bo muri FARDC, ndetse na FARDC na FDLR n'abo bafatanya gutegura ibingibi barimo za Sami DRC. Ibingibi bikaba ari ibinyoma bya minisitiri ahangaha yarabeshye, ngira ngo tuzanabimubwira no mu rurimi rw'igifaransa mu makuru yacu y'ubutaha. Arongera agaragaza abantu 297 bapfuye, ngo bishwe 72 bafashwe ku ngufu, amagana yaburiwe irengero. Anagaragaza abarenga 146 ngo bakorewe iyicarubozo rishingiye ku mubiri. Noneho anagaragaza ngo n'ubusahuzi, ngo aho inka 2,000 n'imodoka byasahuwe hagati y'itariki 6 na 11 z'ukwa 4 2025. Ibi ntavuga aho byasahuwe, ariko ibingibi ngira ngo ni bimwe byakozwe na FARDC n'abitwa Bangoma Nzito n'abandi, bimwe bakoze muri Kivu y'Amajyepfo hariya muri za Fizi, aho basahuye inka z'abaturage. Ibingibi byarigaragaje kandi no mu makuru yacu y'ubushize ngira ngo twabivuzeho. Arongera agaragaza ingingo ya 3, agaragaza ibitero, agaragaza gushimuta, agaragaza gusahurwa, gusenya, ndetse gusenya ibintu by'amavuriro muri teritwari ya Walikale. Ngira ngo Walikale AFCM 23 bayivuyemo izuba riva, hasigare hazima. Ahubwo iri vuriro bavuga ni rimwe FARDC yarasheho, rimwe FARDC yarasheho, aho yavugaga ibeshya ngo yarashe indege yarirasheho. Bavuga ibitaro by'Ikibua, bavuga centre de santé yahitwa Kibati, bavuga centre de santé ya Kashebere, bavuga centre de santé ya Ruvungi hano ni muri Kivu y'Amajyepfo, centre de santé ya Rubonga. Bavuga byabaye ngo hagati y'itariki 5 n'itariki 9 z'ukwa 4 2025. Kindi yagaragaje ni persistance dans la mise en place d'une administration parallèle avec la nomination de bourgmestre au Sud Kivu et l'ouverture d'une CADECO. Ibingibi rero nibyo birabarya kuko bari bazi ko bafunze amabanke hariya habohowe na AFCM 23 ko batazongera kubona amabanke bakorana nayo. Amafaranga yabo baranayafunze, ahubwo niwe akaba yaregwa ko yafungiye abaturage imitungo yabo nta mpamvu. Noneho ahangaha baravuga ko AFCM 23 ngo ikomeje gushyiraho ubuyobozi, aho yagiye yigarurira, ngo noneho ngo ikaba yarashyizeho ba burugumesitiri muri Kivu y'Amajyepfo, ikaba yarashinze na banke imwe yitwa CADECO. Iki nacyo ngo ni icyaha.
icyaha basahuye bafunze amafaranga y'abacuruzi abaturage, noneho uwabashumbushije akabaha banki bakorana nayo niwe ubazweho amakosa. Sinzi ibyo bintu byumvikane neza. Par ailleurs, il est important de relever que les différents braquages, pillages, viols et rafles opérés par l'armée rwandaise et ses supplétifs M23 AFC sur les populations et les institutions financières dans les zones occupées constituent un mécanisme de financement de la guerre par Kigali qui éprouve à ce jour d'énormes difficultés pour prendre en charge ces militaires et supplétifs illégalement déployés sur notre sol. Ahangaha aravuga ko ngo ingabo z'u Rwanda ngo na AFCM 23 ngo bakora ibintu byo gusahura, ngo amabanke basahura bafata ku ngufu, ngo akashyiraho ibyaha byinshi cyane kugira ngo amabanki asahurwa ngo haboneke ngo amafaranga ngo yo gufasha ngo ingabo z'u Rwanda na AFCM 23 mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, kuko ngo ubu ngubu ngo u Rwanda rufite ngo ikibazo cy'amafaranga. Sinzi ibingibi, ngira ngo uyu mugabo nutagera aragereranya. Ufashe umusirikare wa FRDC ukamushyira hariya, bamwe bajya bafotora bambaye amapantaro acitse haba ku mavi no mu kibuno n'inkweto zimeze ukuntu ziraramye, ukamugereranya n'umusirikare wa RDF, sinzi, ni nko kugereranya Imana na shitani, niko nabifatake. Kuko FRDC ngira ngo baragaragaye barambura, habaho muzi ibintu bita kunyanyasa, ego ni kunyanyasa, kumwe bashyiraga za bariyere uva nk'Igoma kugera Rucuru, ugasanga hari za bariyere zitagira ingano, aho umuntu agenda yigura aho ageze kuri buri bariyere. Ibingibi nta byari bikibaho hariya muri kariya gace, ariko ibingibi ministre arabyibagije abeshya atyo. En outre, l'armée rwandaise et les supplétifs M23 AFC se préparent à commettre de nouveaux massacres et assassinats ciblés contre les populations civiles dans les zones occupées afin de tenter désespérément de faire chanter les forces armées de la République. Ahangaha arabeshya, ngira ngo ibyo abeshya aravuga ko ngo ingabo z'u Rwanda na AFCM 23 ngo bitegura ngo kwica abantu ku butaka AFCM 23 yabohoye ngo mu gihe kiri imbere, ngo noneho ngo bakabyitirira FRDC. Ngira ngo ahangaha yunze mu ijwi ry'uriya muvugizi w'ingabo bimwe yabeshye. Ahangaha rero ntabwo ibingibi ari byo, ngira ngo ni ubuhamya n'abaturage batanga bari hari Igoma ndetse n'ahandi. Bariruhutsa, hari ibibi byinshi bakize. Les faits cités si haut qui s'ajoutent à ceux précédemment dénoncés, ati ibikorwa byavuzwe haruguru biza byiyongera ku bindi byigeze kuvugwa, constitue une violation flagrante des instruments internationaux, notamment la Charte des Nations Unies, l'acte constitutif de l'Union africaine, ainsi que la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ibi bikorwa ni ibikorwa bibangamira amategeko mpuzamahanga, ushingiye nko ku itegeko ry'umuryango w'abibumbye, itegeko rishyiraho umuryango w'ubumwe bwa Afurika, ndetse n'umwanzuro wa 2773 w'akanama k'umutekano ka Loni. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières continue de documenter
ces violations graves perpétrées par l'armée rwandaise et les supplétifs du M23 AFC afin que la justice soit rendue. ngira ngo ibingibi uyu muminisitiri avuga ni ibintu byararenze ko baramenyekanye, nta gaciro byaba bigifite kuvuga ko bikorwa n'ingabo z'u Rwanda. Uyu minisitiri rero ubeshya yitwa Shabani Ruko Bihango Jacquemin, ni uyu muminisitiri. ngira ngo naha itangazo rye risoreza ubuhamya ubundi nyabwo nyirizina umuntu yabuhabwa n'abatuye hariya bari batangiye kujya biruhutsa bavuga bati nta bantu bagipfa muri Goma, ntabwo byari bikibaho, ubundi twararaga turaswa ariko ubu ngubu twari twararuhutse. Naha rero dusoreje amakuru yacu. Bakunzi bavandimwe, turabashimiye. Bakunzi ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki, turabashimiye cyane. Tubibutse ko twagarutse ku mutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho wazalendo bakomeje bakiyahura, aho FRDC n'abayifashaga uvangitirane rw'ingabo bananiwe. Twagarutse ku itangazo rya AFCM 23 riburira FRDC n'abafatanije ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa ko ndetse na SAMIDRC ko AFCM 23 ibi bitero ibibona nk'ubushotoranyi bushobora kuburizamo inzira cyangwa kubangamira inzira y'amahoro. Twagiye ku itangazo rya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi twavuzeho ni disikuru cyangwa se itangazo rya General Sylvain Ekenge Bomusan, umuvugizi wa FRDC, aho yafataga ibyaha nawe abigereka ku bandi b'inzirakarengane batabigizemo uruhare, abeshya ko nta ngabo za Kongo ziri muri kariya gace ka Goma kandi zihari nyinshi, ahubwo ababibara neza bavuga ibihumbi 10 ndetse biranarenga, kuko ntabwo bose bababaze cyane ko Goma ijya gufatwa harimo ibihumbi 73 by'ingabo z'uruvangitirane kandi bose bakaba batarahavuye. Iki ni gihamya yuko rero hari abagihari bihishahisha, bamwe bari mu mazu, abandi bari mu ishyamba hirya no hino, abandi bari muri MONUSCO. Turabashimiye rero bakunzi bacu, ariko dusoza turabibutsa ntimwibagirwe gukanda subscribe. Mukande subscribe ikandwa rimwe, abona batarayikanda kande like kugira ngo tumenye ko mushima amakuru yacu, kandi munakande share kugira ngo amakuru yacu muyasangize inshuti zanyu. Kirenze ibyo mutwandikire muri comments, mudushikirize ibitekerezo, ibyifuzo n'inyunganizi zanyu. Turabakunda. Umugoroba mwiza. General Sentama, murare neza.